Kodamtola Thana bai khobjak Uttar Horwa Gram Panchayatni 3 number ward Kalachhora Bazar gana amchia tongnai Abdul Joinal Bukhani bemar manjakmani bo Bukhani bemar phrungna hanai Nokphangni borokno tigi Fatar haste Bengaluru thangmani Ajorabo Phalnog tei nok bukjamani Sikhok mangkhoro khabai mani khwnai tei rang khogoi tlang thangjakmani koktuma kase faika tini fasalo phungo Phalnog phiungna bagai Mufayung Kushu Joino Uddin Faimani Fiaba Nokphaika Phalnog ni dogar sabaijak tei Phalnog bisingo tonijak rang baksuni rangrok bahaino khogoi tlang thangjakha tei abai baksa rang morokni mani khwni bahaino khokjakha Sikhok rok bai Phalnog simia Phalnog ni gana tongmani tongthai Nogo bahaino habai Almarini talarok sabayai rangte rangjakni mani khwni khogoi tlang thangjakha Sikhok rok bai Ulo patimuni koktuma mani patimathayo fai sokpaikha Kodamtola thanani police Kodamtola thanani police rok phai kaisa mamla bahaino yachagai nahalaikha tabuk naithayangkha Kodamtola thanani police rok busuk jora tei a Sikhok dakaitrokno romoi manno Sora 3 number ward Uttorura গ্রাম পঞ্চায়েতর দোকানে এ ঢুকছে প্রথম পিছাতে দুইটা দরজা ভাঙে এ ঢুকছে ঢুকিয়া 600 টাকা আছিল ধরে 40,000 মতো এরপরে বাসখান্দির একটা দান বক্সও আছিল এটা তো প্রচুর টাকা সব মাঞ্জ দেয় এটাও নিছে ভাঙিয়া তেল নিছে দামি দামি জিনিস নিছে সিগারেট নিছে এরপরে গড় গেছে উপরে তালা গ্রিল ভাঙছে ভাঙিয়া গড়র দরজা 2-3টা ভাঙছে ভাঙিয়া গড়র আলমিরা ভাঙছে গোদরেজ ভাঙছে ভাঙে কিছু সোনার গয়না টয়না আছিল এগুলাও নিছে এরপরে দোকানও তো বহুত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সব কিছু লিয়া গেছে বাড়ির মালিক কই বাড়ির মালিক চিকিৎসা লাগি তাই না বেঙ্গলোর গেছে বাড়ির মালিকের নামটা আব্দুল জয়নাল আচ্ছা তাই না কি করেন তাই না দোকান দেয় তাই না হার্টের ট্রিটমেন্টে লেগে বেঙ্গলোর গেছে তো আপনার নামটা আমার নাম জৈনুদ্দিন আচ্ছা এই ঘটনাটা কোন সময় দেখছেন আপনারা আমি সকালে দোকান খুলছি তখন দেখছি আচ্ছা পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে তারা আইসে আইয়া তো লিখেও কে লইয়া গেছে সব কিছু Khulumkha, ang Pinaki de Burma. Tripura Hastini Jotelukurovno, Shorna Komal Jewellers ni Bakakte, Rati Atrani Khaka Hamtai, Khulumu Yafaru. Shorna Komal Jewellers nong ni Bagitui Faika, Shorna Varsha offer. All offer Chengri Jagnai, 23rd June Nishimi, 12th July Jara. Tai botong nong ni by Koktomakaham, Abong Kha, Noro, Kacham Rangchak no Shelaibo, Katal Hormark Ganang Rangchak ni Mani Talangnani Shep botong. Obo Shimia. Kotor Khalai Diamond ni necklace exhibition bo chengi dijak. Gold ni making charges ko tongnai 25% off te diamond ni making charges ko tongnai 100% off amus miya ko Mega lucky draw tongnai 2ta scooty te lucky draw tongnai 11ta home appliance te nero five room no sokan bo Jotono lamsogo Shorna Komolo final bargain Tai chini Shorna Komal ni showroom shalbrum no khuluk jakta Hambai Hello, my name is Dr. Neelam Ahmed and I am the Managing Trustee of the Dhanwantari Group of Institutions. Here, I would like to share with you our journey. I am a medical doctor who studied in MS Ramaiah Medical College. In 2003, my husband and I started the nursing colleges, the Dhanwantari Group. We started with nursing, but today we have several courses and programs. Allied Health Sciences, Pharmacy, Management Studies, Paramedical, and the good news is that today we started our Dhanwantari Multi-Speciality Hospital. We have very good, experienced and well-trained faculty who take care of the students like their family members and are excellent in their teaching.
Our students, after passing out, do very well and they are placed very well in hospitals across the world as well as India. We have excellent teaching facilities for our students, including full-fledged labs. We have all affiliations and approvals from the government. Our campus is easy to access as it is at a walkable distance from the Chikpanawar railway station.